omato omonsa de afre posini ba nti de film bia no Osei Aboagye mesre wa woni wapamfo momfanto kakrama me na chese de abani nti sabe no pesfo no ato omonsa afre maami ye ka asem no empo ose da ombe ka asem no ankasa no obefre na ya baba bitibi ti sunsanso bi be film ababia no ye baba dan ye tifo titia enti maami ko akoma to ye mwate na enye wonko a course be ba ku mienu miensa emma posini ba di omani wodunkwa no enya asem ketwa enkwanta bisa ye ba ko ho adwuma ne ono kura ke wo ba na peps for no kansa no de ni de se fata maye na o se yeto ye boase ti ma me ko akoma to ye mwate ukunu no sensem na ompra ne sensem no de free na ekosi ukuada ne yawada so ansana owianko to fiada ye nko home no be pay no puma sibre no akoma to ye mwate ti posini ba no de nde peps for na so mu a se de ni de se fata ma wo ti ko akoma to ye omna samwa for sure me da si bebre atesa na no yemfa nhye atiefa adwum si asemi ebebi ti nipa kakra because na na ewisu na nadwo enenne yasa transfer awie nti omu wisu ehwe bia nadwo ndo munim na ye kan awie de na ye kan na ehu bebi ye kan kwakodu ofosu atesa pepso for bem ya ji omu di mekase fie no ha police ni bi attention no mo ye miensa ye sai omu biti boy bi pa me de ko na kwan a omu fa so a omu dira police for no. In fact, manager. Na ya kan ya jade. Se police ni ye BBC Ghana ya se the punishment and say ya transfer ni nyante se dunkwa ono se ya transfer police for no enye so easy e bi matran wache na no da yes say ye wura dampale se na dwumadi a wodi ni ya neje ho na se obia no etra ba bi fa ko a na dwumbone ya ba ni trim police ni ba ya ba ni se no opemfo se what we nim de hyem because no wanyem na wo bo no. It is a quay sabi kasa samra. Nyame amfa fie. Na police ni bay bu obey. Tietia no. Eye de opeso ye bia because of obey ya banakache. Ti di open oye. Na ni refisa ta na ehye no no. Ye ne tax ene ye de ye de to mana ehye no. Sa no ma we koso mofosuo enye we nko. Ye besre. Yana me to na se me hu se civil ni bia na se obi akum police ni bia etimi am ya because omuni wa enka mena ni o man mu ni mo behwe na sabi ba ku bia koye nkate ba ku na akofra we ya ke police ni bit in office ni buafu yen chese akoka ni nwa police ni asem edume bia ofosuo in fact so ko police station bia me no mo ya na omo nkyere omo police for man ni bi omo mu nipa se nipa Shaso no an commander afre no aka kire ne se ampa obey mi maye mi hwehwe mo amma hu se obey wo don sakeka no eti de wo ka na entro na wutwa na omanim eti pa obey chaw uja commander nanim besi na sim mo ampa chaw na fem panifo ne ya na omo mra na omo position na ye de mo omo ase we ye se no ene sen eti me de force police ni ba we be the punishment ya ne say sabi e better friends on ko bebe wo ko no ye ni de okoyo bi ho na nka wi ke ma ne ko trafie na nka koma de no na nka next time wonya bi dia ka kire ne baby a ono so ko ye wo country bi ho no a se police ni wo ko na ko di sabe nkwasi asem se ya wo busu yin na wo ko kan be ka om obi na obi e be fa no police mu da na sabe ye chiko ko edi ni ma ya ni e dia sesi asem de me za ko kan sabe oba onyemu a ni yede madu anka oba de nko obeye na wo police ni ba wo ye oba onyonko ba nyam ade nko ane waye sa branch ye ono odi chemienu tenten ba ko tietie ba ko to nuko mi a wo fa obeye wo ye ni sei chesa Ghana ha no woni bia minim ha uko hospital ai na sa hiam na ehwe o cap esi ho awawai na plastic boy bi ne mfama fa na ehu nuko ya mfa wo nya hwe uko police station na ko kawase ne ehwe ho no soro atale ehyew ene sabin prejudice ho no ma bia wasam ye fa nya hwe o ma beni se yati ade boni pa ho ba pa one nyankopon so obi se me de mo to awurade so awurade se ne yati bia no me de mo to so koma me de to so tu ayeduabo
ye to so to ye duabo na nipa de boy ho ban empanifo so prase dua ye mo sese ye kan brante yi wa kwakofo oba ni na wo show no o ma sese wo ma na nia ye ne ya yanya de sese hwe we eno sanda wa na wa fa oba foforo ade ni tiato no kwa oba na bo ababa wa dua ye o ekọ na nam wo so ye frɛ no wa ma ndi ebusa se so obi koi na ye adi miranya sam sei ni ya frɛ no wa ma next time we be obi so koi na se okobo na wa ma ye wonananum ekọ on ba fa so o ma dai on ba yiri nipa no eti sese bi obi ye se na se wa ma da so ne nam ho ababa wa ni dua na eche ya nana bi man sika se na se awon ma na che na omukoda ne man no me de me hu se eya me mfidua no mo da ne ye ababa wa nyum ntira oba nyum a asan won ho a akola ni ntino sebe enya ne hwe ba nananom ko ye no mo fra brantie ne yiri ya sebe onu fi se wanya ya no mo so lo se ma wa badaye oba wa badaye anka sebe ono no ni tri da oba mai ko ho ama ono no abone nyonko ba dua nananom afre no wa ma wonu ba ma nyina ama o ma fa nananom anya hwe nenso obi so ba kure the same thing de nananom ba ye no nanan bi ba ye no sa di pa na yire no agi nwan ni ade no edu de ade no ana baba we san ko ana nanan say na se no wa ma na che na nanan yi sika ana oye ho ama na eda na ye na dua ye eda na nipa na obo dua ni wo na wa nya ntum se me ni ada ne o me mentia se wasante ofosuo edu tama nananom wo mumra na eye adwuma no anye adwuma ma wo bia edu tama commander ne mra a wono no sabe wakola ade nyina brasam sei aso ba tama bu no office wo bu no police ni ba ma ogira wo sada bi ababa woni di watam ti memfa wo sanka no no hwanyame anim atwa fa ba ma na satam no sia do na se fansa Mr. Willie anim aso ababa wa mu na nim abu no wo so bo ne sese be ne ba na wa lucky e ma bia minim wo mo wa hia che wa ne ma minim oba bi ama ni tua no ka wo de wo sabaka na ka wo uniform no ka ni nya bedwira gu fam okay short ase na do time of osuo tata meshi na nanom brase duabo makasa asem yi me se wo ye wa dwe se wo de mra be ya djuma na ade a wo ye no se mra kwaso na wonam na ne kura de obetima fa ne mra kwaso ne mo mra so na wonam ne mo machire no aye ntro de a ka hu se masa suruwa na fom so wa etime de pipsefo na so mu a ye ne de akire mo bia fa no mafale asem wai sa na mo de mo sia mo da pressifo sia dabi de ye ho mani pa tasam ye ntani pa asem obi anyi ne hu frim se pipsefo so mu a ye nya ye hwe na ye se ye wura dampare so na daruma oncha ne pe na no ofenso asem e ba ye kai ye police ni bia cha ba bia cha dodo sa police ni ba wai ye se ye de ne ba na hwe nanim ne hanom a ye de nsuo guma na ye yie wa ho so ho na ede eno woto na se bi wodi nsamfu kwasi asem wo krom wo na no ewie story anadwo koso enya ya efa ne ho enya asem ketwa adai ye ka se ba police ni na babu abatan na babu amanfo woni bi ne amanfo wo man mu won betima ye ani de respect mamu masa mama ka asem chamu woni omo man mu mo sha uniform woni bi won betima ye okay ya wo che se wanya ho obi be any case wakodi one side approach for the big pesa we are no akodi one side na wa wodo asamba ye complainant no woni sikanti hwa asamba kan se me ye wadwuma na me ye no wo makra nyi sika e ma me talk enkoto credit aba wo jauka na mo de asamba kokoto a na mo ye baba we docket ato ho na mo mokra obi an kokoto ho wonu hwasofo bia na baba we sonko minister bi wo fase a kamba sa Bible say woman nyamumuni e twabre ni dura na ebi okay the nation's anchor was already shown ni baby awoti na won hira dunko afo nyina wo fa si dunko na sin training principal e friend Ben Samson mechiano ya ko dunko ane de na machia dunko MC na police commander wo dunko aso machiano ewo na djuma pa wo bono dunko Vozo me busa sa baba wo ye maami den police ni be den
na afedi wotime bu oba pemfue ma heda anti asem kro ni kru de chop money akoja posi ni ba na already no aso ba no ankasa no hu ya posi fo ne iti asem ni kupie commander nim krama eno kure ne de say ampa wabo ba no commander krasi posi ni ba no mpa oba ya chona ke ntwatia wamfa commander anye gaba kura ofozo na mini obi say ya no kura say nya no kura mini bata ya no kura dia sabi mesuo no kura ka edanse bo nipa be wu atiasefo asase so uka no kura obewu wanka obewu duhia no kura na waka no sede etie na waye free wose mo dia ayifu obi afere o ye fere o se pips omuno ya hefo wo mo na posifo di edi boni omotwe ho so mi donyame kama mani hu ni bra me bre edini ya kinsiri kokubu ache the nation sank of Bishop Lumba ayami hu dini say 2 weeks na pems for one can say me say mesie di o matama bo mu dua wo so we so no ebe funu omo so mu tie ni heya na omo tie na omo fere wa me sa de nkra na ekoso omo ntie na omo nte say pems ni ba a wanyem na police ni bu no a anka case no a che duruzei even 2 days kura no anka ahye bi akoso say pems ni bema ena ne yire ko police station ya bu ni sei ya ndi gafriso mo ahina ye tekie no anka sabe ta fracture kan see da so tie ya yesem mo nto mo bo na case ni we ho uye case ni dai case ebedi wa yewe case ebedi unsama yewe ye tuwa na mako esa nukure wo mkeke ya chiwa se commander jituma ye ko keke commander nyintuma ba na tuwa fam so aso tuwa wo no ba na wonyem na command ni yam ni wonya asumdue mfa ho eno so wo tena so amna wanza ya trackers ni so amna wo udi asoma mi ka be funa gro so to wo sere ya tie 2 weeks na sa ya nya case we puma zibre na sa baba we wu a se mezi adi pims fo atama bo mu dua e wo so ezu dua bo so be bo akona so mo na tu wo mo na nkom be chese idia ene obo ade nhira wo na nsu wa nhira wo na mom san kan yo mo na tu wo mo metegi agendam ene obi ba de o magya ne se ye ma na cha e wo na dua ne che me ya de bia me panuko na asum dia ba obi pemfo na sabita fracture ni kuro bo na ko makra na training sa ni maame na training sa diga bozi fo kura betena ho ni abopemfo na moamwa na monto bi se tu adanhye de da hunyi akono mo se ye nto ya bunkosi da bai ye memwa wa ye 2 weeks e do monim na ntwen ni enhwe ne yedi akire na se yantehwe a woti abeka me ka kire enyi omu case so menko amepeda aba aye case ni different ansan ya koyanim posi ni ba no mini bibia ka kire misunu brabra because wo wu mfa menko se yampa so atima bu maami abra onya ne hwe so oba pemfo a mesesa mo onyim wiase biem wa wo eno ano no e sa posi ni be yampa baba we chew ekosi so oba wo no mage nya wo wie no ampa ne chew a metumi na mkache ni play misie du nkwanzu wa atwa wo ahia sira santin su wanyina de kache ne se wonyinsan ya yawo wode maami we kom ono so mfam bi se ni kuru na babu no so be hia kromfo no mabu no minimse nsuwa ne ahonhom atetem framam enuam ahonhom betima ye se motie bi na betechi na jinjam ni sum abobɔ ne mfima masabe ne ban be ban wo ya apachi o I don't care muna munim mra no muna munim sa saade be ye nye muna munim sa saade be ye busudie ni kwaso ye tia nipa muna obi be ka cho sa sabita fracture mimi kura me ne tia bomi a musom dendende busa se be ma oba pemfo ye bo no na sabi oba posi nyanko wani mo nyam se ya mi free se de wani mo nyam no sa na wadwene tie se wani mo efetren wadwene we ya brabo na we ya dia bayata dia hye so e posi ni a on transin eni nipa ni nipa ntam asrafo ni bi agimie ko Kristo nche ko busa so oba de yesu yenya da ne yenya da nkwa na Kristo ni mo musuban edu anka njom se mo ya mo nkwacheche ne amo wo se mo mama katua nsumudi mamu ntutu obi anu kwa na mamu nyi odipa bia hey no wano wakan Bible ntu wante ntu obi de hia ba wode na asem beto anim na wasa anyem no aye ne hey amna tra hey no wabu awurade asem so ntiyen se ebu apozi fo mena so ensewe enkwase nyambe tua ne ka obebre sa asem amu ka ya mpapa se wabu maami pemfo as police ni ba woni mra nyambe betua ne ka obebre oba won twetwede wa asetrem at long last ye be yi na dia yemfana ka tua ma no ontena on wo ade sede na ntwe ni di anka ne to no enka konfo nsem ni party wi ase ade oso odwene wo kase no
See you season wa abrabom no matter be abekwa akogina bia bi baba boaji me sinim pon me wo fa nim pon Asante Regional Police Commander akwati dugumi wo fa no obedi commander wa Asante Regional 3 years ago wo kofie this was wo sisi obi no afa ne ho adi a gane ne na wo kura commander position unuru bi wo hene seta na akobu obi me niam bi se ntome ya me kan me kasa agro nipa bi wo wi asese de nyame bom ne akoma bi ekura no me ba police station wo pampa be susu nam de ma hemu wo ha nanso ade ba ma kuro fa oba wadimi ndi sane yade be ye oyere ami goku bo jimi ya metuwei na sebe me yere yeso abo no police station na ma ba ho anya abotre agina wa cham de tu abona bobom gume misi aponji wani ase no wa medam kura kai kuro na baba bu mi inside we wo ye na ayedai na Ghana mrate wo hwe asat me no gazai IGP wate se police ni ba mra kura no abo ba pemfo esisei eni wusame wo mkura police fo mo mamo mpo se commander mu a wo dunkwa ya atonsa afre oba police ni no abu obi no se pacho so mpacho na commander so ahwe no em order so to station na nim se okro do ni mo ne wato form so police ni be asembem na obetuma kan dunkwa wa be so obo na se bi tafra cho oba no no hye wase wo dunkwa no wa ye nyam na se bo ampacho na gram se ni ono akra nzika akoto na sa to goal wona be kwa akwachi so be pacho ani mo nyam de mamo mu nkura ni ye na ma afofro nso abu geba ye wa ma ne tifie 2 weeks na IGP ate ade kora wa ye ne de wani mo nyam as commander ne akoso de amount. I respect police adjuman because no of I be paying edu commander position but say na mo be ye ne dia anim guase adam abobo ano twan mo wo be fam ya pasa afofro nyam do the same on to them do be fam wo be hia Conscious 23 na small cause adwuma bia obeye no firi ukram na yesa wo yema awurade onyama nipa efiri se wonim se awurade nsam na onya apedade se akatua Kristo Yesu na wosom no onipa wo ye ne yentre wo akatua ba wo so mesira no metudu nko aposifo enim no kore no o man ka so mo wontetede wo abrabom abobbo adama na asemo ni zubiri mo ye ba kuro nim se sabi mu medi yeso na se sabi tafracho ye de tumi hia mo nsa se mo ntutu ye ni nipa ntamu ana se mo na ma medi nipa bi so e me hye nipa bi ne ya na bibi we atimasi wodunkwa na police atwa ho hye ne makama no atum mo anya obi amena nyina ankasa aye nua ba ade we de enye ampa mirakwa bi amfa na nkasa na nkasa na mo diskade ge go hospital ba bi e kan kura nka commander atu ni bottom sika adige akọ hese bibi aye no na mo wagia so de afaya ne odi wachie okay ni nyina mo gya ato na ni senie kuro na yatim ni senie wo de mo mompaye pa Mudi amumba ya pa. Se ani aye papa. Eni ye peye de sa ani ye de abere so ni yekuye. Mumomba ye. Se ye de aye do. Eni aye yiye. Eni ye de na epura ye. Di mumomba ye. Na nkoso sa. Wona abozo ate toilet so kuro bi be wa betam wa fio so firi onam so memetna so bi. Dia na abakura yi mu. Aye ti kuro ma ye ni asumdie. Can you go and do this in America and you go scot free? Can you do this in UK? No, Canada? Can this happen in France? What do you mean? Mutiti kroma se krono mo mfa we de tumi jama mo mpe no ahene mu anso so what ya to zafro bi so abodua wa hama na nwan no first no kwara na mianya bibidi fra no mo metwadwa no wo so to asase so na mo nyina matwitwi mani na ve tira kura kwatira social media no wodi watamu a wosije se de na ya de nani mo nyam na wo ebi ba ya wa mfa no yansi fam no aboa metumi nia na ade aba ye wan awurade nyanko okay baby etwitwa ko ndem agese ka no maje go ni falulu etwa konko a badwafo akasa na meka kire wi asema nyina se de ware kotopon okaso ba yekura yenyina chinye ye ka kire onimonyamfo dampare na awie se dunkwa ye se aposifo bi ache meto sankra no bia wo fenso ya transfer wo mo si de tumi ama commander say won hwa post force odunkwa na mie police woman and rank enu commander edi nanim eye fam a commander eso ko transfer on twi hwedunkwa so mina meka cho na awie commander on twi hwedunkwa so na security agency pa kura no me buo mo mo at the respect and the high authority hierarchically no ye chechaba obi e o chenu bia no de obuo ma no no police adwumakuo no a
na dia be pa na si o sakira jamasi ama atwene atumpan ana a komanda mu a wo se wo mra oba no se da mintie na wo hwe no sa eno tie ka che manyafo dampare se dunkwa ho ye se postifo bi nyoma dwuma yie me oba na du ba bi kura na oba na san kura no me ma ne ha me pii because commander no na ntumi hwe kro no yie eno wo fa mra nya adwuma wo fa police mra no nya adwuma ano ti sa futu sam ko se ye musa dia wo ba wo so kwa awade a ye abusa na mema jimfo bi abaga na ha shana mansimua from day one na wo fa yafunu antenatal care kura wo nkobi e dia be pa na si wo yafunu nim sa akode kura wa biam kura na bia wode ne to na e ba kura no a wo beda hu na no so mpa empare wo na emani bi wasa kwa wode ne ti ato no so Nyankopon betuatua nipa bi ka ena chemienu dan gome hwehwehwehwe ni penesa ni ade bon njuhye no hwehwehwe se ya ukọ he Sompa TV hwehwehwe miano owie na ko fa ba hefa edru ba bi a chance bi okura no a ya na mo hwa ade chance we kura kanya nimu aso ne wei wenyo muaso etu kura no hwehwem ukọ wade wa musa mesre nananu mo dunkwa se ye ka duabo asem dia enye court asem o eye nananom ene duabo ba o mo hwe no mo toto eno ti mesre nananu mo dunkwa se abrantie no ne pra no o mo sanfe o mo panifu anim edua no anane dunkwafo tie ye pa ana asem we so kura no o munim odunkwa pa mesre nananom kuro ni ye nananom dia nya posifo dia edua no anane efiri sabri yete nyina baba bo betumi awo bipia betumi asi o sunsun wiase ti mesre nananom sra o mani die kwa so o mo ye hwe ne na ne dua no na sa abranti o bi kwa ye de ne befa so eto ba kwa kuma to yem wate kwa kuma to yem na odi abeda Asem Mpe Nipa no yesi hiti na awia no aden nyame beje no aso asomdwe wate kwa kuma to yem kakede ya kwa koyanim ya yotatatu bafo na awia ya boye ntabam ya namsoro ya sai enamfam ene duabo kesie bi apiefie ano enya asem duabo kesie bi apiefie ha duabo bi abafie ha ano tene papa na menye awurade Nyankopon nya maami wo yi a kamenim se duabo no ensuo strikers na wafre wo mo na yenko emfa ko yanim maame memo akwaba ya sanja oba pa bibia boko de boko ye fra wo sei ye fra me boahemantim firi hin na baaye me fra hinkuru abo ho hinkuru noki kuro mane ho noki maame wasam ne sen a wodi abeda ye se yenkwehwe na yekomoa epa choma so amede baaye ne se asama ne wo fie hadada ne kunu wo ye ukunu din de sen kofi ana kofi kode ofiri ebo ho bo fodu me kunu yakodo ensam na nyana abaha nya fe na me frase aka ya ka ye no papa no wo fase a ye fere ni dwo ena beta ha ne bo nkuru aso de to badwafo ne mo ne se me fie me kurachi okay maame ye fa popono ho ya maame boahema ntim eba ye tabiri Asem beto ya proso etu ne sre ene abasa na ni kuna wawade no ye fa no nana kofi kode ofribofodu duo ho tiabusuafo bai na ni nyina ye so ne kunu ekobere do koko ewodu kwawo koko ni chemu no busuafo ekire se maami nya ne de waton papa no eware maamienu afani nyina ne ma wa mu bi na ye maame so se tabi ekwa mofa so de koko no chim no musisi no onte ase ede asemi bedan yetiefo yetune sani abasa omoso ka omo side off na enumu ena kasa epa kakra
se ye maame time na ni kunu no eyade no ojan ho sa akotwempna e wodunkwa eno ene ye maame se dabi onti ase yegu nanimu ase enti wabodua ne dua ba maame bo yabo no ano den ye ne Dr. KKB Herbal Center the Vince doctor entwetwe nkomomra simadu so maame bo ahemantim e wo ha kwayo fa so bodua no se ni guase no so nti obesa na chi ama wiase nyina hu se nyesa enete doctor memo akwa aba so be ma bibi aboko de oh twedi ampone nananum no brada roma da ne da se dia amade tamu no na dansidie na se kwa wakola ya o mane bae nani se wa ha se dia dansidie ma kakra o twedi ampone be cheni ah wono no sa moru no yes ene ye tre nani wa no na sunsun wi ase no yeah papa no ye ne sa no teye no na ketua bia ye dai akam ama ne site no yeah timi no din komo na o de aduru bi so sunsun wi ase no se papa na ye ne de awie dia obetumi aboa no wo hu sa nyoma no so epembe ni mu anya asem ketwa doctor eti dane da ye guzu kase Dr. KKB Herbal Center ye ne ye veins expert eba entini mu adwuma se odasani wuntini mu twetwe wo fi utini besi wunase ni padua na wire sa ti se de efie wo si fie wie na pese efie ni hyiren wire sa wo de be connect enkane no ene wire sa wa connect am afie no ene ni padua wires ni ntini ni padua no wire sa moja na mu man padua de afusa ni ye pa enti se wunti no ka wo baabi a etima wani e bisibisi oto asintini twetwe osisi ya wo ya ade bi timi ni na mu yam ebibi ti se wo sampane wo so ade hu ana wo se po wakoma ba okinkim emu hyehye wo nante kakra no wabre ebi wo na ama wo nante kra sesa wo nante wo fo ya odududu o Johnson tentem wo hwa ade a wo hunu ni ye woni ye bisibisi e wa na wo be po ne saa obi wo na ama wo be ma ye so ate ofoso be ma ya na me ya ne se be ma so te a no akose ye nyema enye kakraka etise de ekuro tu wo na de plaster ta so a wona mo umia kuro no ti da be white plaster no na ekuro no so adondon ti be ma so te ayeketoa ne kese ne se de na se be na tie dada anwode ni mu tie dada eso atia ba foma for ba Dr. KKB Herbal Center ni nya daji en restore entini ni mawo na jai se wo ji be ma ye kese aduru emwa medofo wo jojo be ma ti se elastic a watwim emwago ahodi bi anim ti fabra Dr. KKB Herbal Center ye ne expert in veins eba entini mu adwuma ti se ye wo fa na ejojo ana ye krona to se de da bia ye display videos wo mo asabi na mo ntimi nante wo mo na mo fa jojo wo mo na ekro tu won asabi na ka e ka se doctor ko twa nan no ne asan restore ebi ani me do fo se de wo hwe no screen so abaya na na mo tutu krosi che yare na aye ne sa ni ahwa ma ni ji aba wo huruguru wei etiku so do fo na asabi doctor se wo ko twa nan na to atwe ma ne ntwa fabra Dr. KKB Herbal Center ni efo no brakoji ento ase ma no ye be string sugar level na ma na ba normal ne nan na mo tutu ko aye ko twa atwe no ye dia haba kroji be miamia ma ne nan na sansi na dadam na ma ni ye 0557 34 60 0557 34 60 and 020 36 46 111 020 36 46 111 ofoso be ma ye kase kaneni na nanom penso no ne ye wo haba do kroji a kaneni de gu yani so enti na kaneni se ko bi be company eye problem no twam 90 years to 100 years and then kono to fi one e space e ko school e de na aba ye kwati akwa bi a ye babadua mu nsuo ene kwekwe ni so kaneni na nam de ti o mani ti abibia na ni kroji akokora ne abrewa betwa 90 years no osina pane ene aba ya 20 years 30 years kwa edin 12 years 3 years for nyina space ko school ye nkola ni operation na sabi sa ade etwa wakotwa beda ho na wani sabi ye de sika akoka na kotwa beda ho to be mura de ye de me do fofa ba Dr. KKB Herbal Center ye wadansi de obi na nani edumo oye adwuma kumasi asokoban wood village no de ba Dr. KKB Herbal Center na edi no brakroji ebia ni na ma fe de nani na ye kle ye nkodi sa dansi de ni mura obi na nani edu sabi ye di no brakroji na ati ani na ma ene ohura de yi Dr. KKB Herbal. Yes, but essentially, we were agreeing. This is a day of turn about here. Yeah, so I'm going to go out and do the 1
doctor one no one the money be okay on the room yes cat better you go do much you have to prostate no one me tell me be do what oh no be am na adum am hu he me have to do so me say go and dem ba yes can me call yes tambla se dem la the call fiam ko better na me team no the money pressure e me ya na so for catch them yes abia ya we do some that addition into for me say o me me ya me ya say drama yes and she was yes me yeah but then me kwa me ba wow me say dey turn about say come on be there for me dey me gonna turn do yes we look at say bia me no say somebody there so ne bia obi ti ana obi no be ka say bia me yes dey do so dey I am it's a bit nasa yes and the number so we The blind can see at Dr. KKB Herbal. Foso be ma ene yakohunu no obi asebi na kanani dumu obi na kanani edumo ye adwuma wo Sokoban Wood Village Kumasi ya enti wo Kumasi ne potem ba bia ya se bra soame municipal assembly na chi wa bi se ajadu fie wa soame municipal assembly na chi municipal assembly na me komo no ma soame ba bia wo Kumasi ne asante mantam faka ba Kumasi soame se wo ko municipal assembly ho no ma na me komo no ma e na wo tachima ne potem akotwi mi ankwanta wa wutie mi wo tachima ene ni potem ba bia akotwi mi ankwanta tachima twi mi ankwanta ena wo ahafo ne potem akọ ahafo Kenya ase baabia ni wo baabia ni go so baabia wo bia betima ba ahafo Kenya ase number 2 sa so wo tema akọ community 25 tema community 25 bedi akọ last stop wo betima ka faka wa shaman ana se community 1 station say wo ko bedi akọ last stop ena wo Accra ne potem baabia bra Weja Old Barrier kaso kwan no so Weja Old Barrier na mani biem 0557 34 60 80 0557 34 60 80 020 36 46 111 Ofoso be ma Aboagye bo before wani abro enti nipa bia na o ma spare pass ti se da fidie bia cars o machine bia broni ya be bia ya won spare pass gusto ma ekoton de hyehyɛ enti ba bi sɛ ya wa hwe opanyi ya na sɛ be na ne nsa da ne ho na ka stroke na kana to wa ne nsa da ne ho wontimi nante nya hwe besumi ba akopa ye hwe no na ehye mfimfini besumi ne enu suo na afɛ wono atetene ne nsa woni da mu wo si wo sirem enti ne dia duonu ma ne fita chimai wa ma so ye hoda ti ba bi bia ra wutie mi so pese ye ba fie yare na ka odofo na to no wontimi nante a ye ba fie abɛhwɛ na ma o ma yare sa ye ho dia sa so na ofre ba bi bia ra wo bia no be ye hyehyɛ ne etu ka bia ba wo fie wo pe ne fie a ye be ya ma wontimi ma so a sɛ be frɛ ye ba bi bia ra so odofo no wa mo no ne ye dia duonu be ma ne no sɛ de na me ka no onyankopɔn timi mo spare pass ko gusto mu ntino wo bo dua e bia si no tie na wo de abo me no mi so Oforisuo dua ne ntwi no tie no ma wo di nro enso abani ni na ba ye yemfa na ba nsa yare eto ma ye di dua ne sa yare fro mo bibi fo ti dua ne wo do ye fro da bibi do ti bibi ni bia o spare pass ni dua no ti o da sa ni ga di dua na bata odi e fro oni pa dua e na do no so ye fro abibi dro ti ko se do ni be fo we di ko ye do woni krom o kwa enti na timba ye de kwa mo no ne ye wa na bena firi mu Oforisuo di agba ye di sidan enti bisa se de ne de ye wa mo no ne wo no no do ni bia ye do woni krom aja papa no ne akra fe ko na de abreye afi panifo no yale no mu dua no kwa mo no ne ko ya yare na fe yana na no de na ya use odi atwa 120 100 years no mo den ebia na ntefu Mali Cote d'Ivoire Benin Togo na abechichiri nko wo Ghana omo ba mo fa afomo sa be na mpane wa ni wo yen sesa mo mpane na yen fa do bi hyehyehye wo video na omo wo de ya ba do ko dia no mo use na se be bitimi foto ayi wo ma fa dwa no de ko si afo mu didim so ni na mu mo de atwa 100 years se be nsutiri na no omo no mo na se be ebi di shire ya apifo di na tifita na ebi ye shire o tifisha ye di conquest dan no na ebi ye shire eti dia ne haje na ye ka chese onu ma bibido se o kidney se o liver na kidney problem se omu ma bibido ana abofu na mu nya bia abofu na enjojo ye ka omu to omu na mu tutu kro ye twetwa omu na to twene no omu ma bibido merafo kai otete atempon na kai wa bibido no kai wuchi na kwa wona na je wona na duro ye kwete papa ya dance die sabi na prostate enlargement di so twa mu abie ama wontimi nante na se atata na omu de na bai ye kwete na dance die ni bi bia ayo na don for so bia sisa okay
ɛnɛ yɛn fa sɛ dɛm anya kokon na agya ɛmɛ ne nsona edim sɛ bibia ayɛ kama na nantie kora ɛde ma no ba foforɔ no nyame adom sɛ die ɔno a timi bɛgye na aduro enim sɛ ne tam ɛhyɛ no na enso na ahoɔden aba nyame ayɛ adeɛ bebree bye bye ɛdɛ kɔ do so ɔmfro ka ɔno sɛ bibia ayɛ Oforisuo sɛ yegusu ke wa papa ya dance de no ntimi nante ɔba foforɔ no a ɛnɛ ɔno a ɛnante enti sɛ ɔno ase atata ɔno ase pagya ɛho hyehyew obi wɔ wa ɔde ne nasi fom na atom sɛ fom omi na atom sɛ fom ɛmpabɔ kɔ wɔ firi ne nase awonte obida sɔle wapɔso no wapɔso nyina yɛ obo etu ekro na tu a enwo ɔno ase yɛ onyunyunyu first na wakoma bɔ kinkim sɛ be na abufuo nkan wɔ ɛnɛ ɔdɔfo kakra na ne buafu menses na emayi bibi ni na muyam ɛwɔ sɛ mpane wa yɛ kutu sɛ be odwo so twa mu abie ama wo Johnson tente we no mu nyina fa bra Dr. KKB ya basa ne fa bibi dwokoji entu asema yɛsɛ wɔ kumasi ane na asante montem ba bibiara wo hwɛ me bra kumasi soame focus wo ba soame municipal assembly na me kɔmɔ no agyadu fie wa ɛna sɛ be wo Temako community 25 be dia kon last of enkrane ne potem ba bibiara wo tie me ɛyɛ kasoa ana wager old barrier wa fo kasoa ka kyɛ driver ne sɛ wo besi barrier old barrier wa sanso na wo techima ne potem ko twimia nkwanta techima twimia nkwanta lago digada fie wa lago fie wa ɛna sa na wo half no important ba bibia half Kenya ase number 2 number ni biem 0557 34 60 0557 34 60 and 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 020 36 46 111 Oforisuo ayasa te say de wumia kru timidofo wumia kru a womanso ne yesesen kru adana kru ne ntimi saa na ayasa te wonya oba anya abotre na efa muntu aduo so na nkakra yempagya musi wo oba de nkan nyina wo no mie yani ne ho no kru no mie yaso ne ente no kru ne ani muaye me da bibiaras no okay Dr. KKB Herbal Center Dr. Kapepanino no nanwa wo papa no sa wunuru ne nananom ene de ma no kwaye brantuom ena okọ status enuru wi de nubra no ene iheni nada ebe nuom na wode esa jade na oteso emfaso na seda so eye kropo twedi ampon ne dia ye ma me boahema ewa ha boahema ntim na kosem ma me sesi a me ne wo kasai dia na asi akiri pa osan eba nei pa chawo yes ya akiri pa na se mo kan se ye nyina ye be kɔ ho na makodinse mo de ko siabe kwa makodinse e won sienum me so me kwa ye na me twan se bia mo na mo be frɛ me na ne agusia na nyina akoro me tena se hwe kwanya na obi am frɛ me entina me me samo am frɛ me no me de me na de kodie nti mo frɛ ye me tumi fi akora ye na me yare me kwa hwe ase a me mo ko da doctor no na hon fa me bia me nan me ntimi kwanti etiaso bia bo nya mo nya akwa na me de da ho ti wo hwa na obi efre me ese efro na enso no soko ko na da ho no abusana betu abusana de ekoti sen asami mo wa ha ya ba ya so ya kan se de me be ko ho o be bo me charge se me firi me kurachi afampana ya deme sana wo abio no wo bo me charge you entina kwa ko so kan sai yo no se me ku me firi na chi akọbọ be bo ya ko deme ya deme afampana wo deme e wo ha afidie yi so obo be mani din so what they say what say pod edeme na nyina akeka na afidie yi so oye na hwa so de wekwa akọhuru mitirimu me twa ne ya so amaso ne me say mo be frɛ na ye nyina yakọ to na ama yebete wo jo say papa ko fie ko ayi da na ko de kokoo no a wode ma ame no kokoo no nya me dia papa no chei say papa no na yiri pene die ana woni apene so adie ana busia die so ko ya na ko di wo wu no wo mpo
wan kan che me se sa kokko no a okodo dunkwa no busuamu de wo wo so de wo kunsu okodo kunsu na maamu sa busuamu de no wo do ha ma ne yire ne ne mba ampa apa yisu do ya wa chem ne ma de ne ma fa ne no me no obi ane ne de ansa na atome de na asase na mutu yeso papa no ji asase no na ho ye fofonte ho no tekai papa bi ye fraden ya pon wa papa na ne mbe pirisa ho so obedo ma me no de kra de me fancy aka ho asem wo firi machi akotu afuo no wa abra anya modia afan so kan che so modia ewo mu ya mo amonim afede wa pampepesem asabe me firi me kurachi Aboagye no afuo do kra anya media na modia ma me ankokan ana me so kwhwe afuo me nipa na ko me ma mienu afira hinkoro ho ana kwhwe ye kwhwe ye ampa wotu afuo no asase no wotu kala se afuo tu na si yo ti kokko ni nyina o matwa ni nyina gu de da de se ne de e kam de no enti nso no so de no o ma pa bo ahemai papa sesi ai no kusie mpu awia de na du pie awia ma obu afu tenten sa afo na ekoto ye nya de ya papa ko fi ame asase ne we ho me kuno ko na ko de wa ame asase ne bi ene ene na moto efiri machi ekoto afu no enti afo na ko no ko to ye no krono ne abo me ene wo me ene wo no so mo se afu no ye de ya yo fi krata amra na me fa me krata amra afo ne wo to ma ko wi afo ne tontu so kwa ye no ma bodua sa afo ne wo ye papa so antuna no utio anka se ha ana ha abusiamu die ni me yire fede de kwa de die di na so afa no kokogu na na chi ana mo be kan ensem se di a na wo fra cha kotu kokko no pa di a enso na da ho no ebe ensan na na manse na na mo fesika na na ka ko se afa na ya betua no se ni wo no me kun ya ntuna no utio anka se aha wo no na mo dia ne afri ma cha kotu enso na kokko no a enso na da ho be ensan enko no jo abotna ha kan ye no enso no nko no manse wona na mo fesika na ka ko me ka kira mo sasasire ne wojo ani abusuafo ana jo firi machi akwakotu kokko no a woni akosi ntinedi onimu akofa de fama ye butuye enso no nko ko fi abusuafo a yekotu kokko no afeso so senso no ekwo enya wo no a me friends yo no me ensa ana me frɛ patanye ana me frɛ ayi wala fi me kai me friends yo no ana me frɛ antoma ada me frɛ nya hiso ya me wala fi me bo din kura wo antima me ye ka sei no aduano kɔbɔ no fa he me kɔbɔ no din kwansuo mo ho pondu kwansuo mo me kɔ ho din kwa ho na o se ukunu wa mfa na chi a na wo kasa asim bi me kunu ne de ya ka to ma kwasia no amansa nyina ne mo se be man me fi na cha ya kodime etu me ka bibia asa me ho enye ye da aduru ba biara ya de me fi me kunu chi ya de me ya to adro ensant me no ho da ya de me no so me kunu no me fi na chi kodi kwata papa no otiase usu fi na chi koye dai me se wa mo se me firi me kurachi akobu braboni sesai yakodime yedime mo mpana yedime ya abetana ha jo abetone afidika kraka isuo amansa nyina tibie me sa me ho ba bia enya yiye me sa ba bia ma bwa hema na wo se na wo se ma bi wum ugina isuo no ka wo se ma bi wum meba papa ne baba no wana e wonua enso gina mo ka se me ma firi me konachi akofa problem edime na me so kira se wono ayi wode sene afia amankwa me de ko fie me firi na kire wo na akode ya dime matiase ya dime na so no so afra kire aba be ma di ni se ya dime adade a ensuo na no me yansa ya da afu me hono yenkona asio patanye enkona ti me yafi me bodi kan ha
Antoine Sonyama, Encono, one year. Say, oh, we will have fancy. Makai. Tajima watching wa. Also, Enquanum. Oh, I go to Coquan. And then the Vanna one hour say, Coquan, her father only saw the mammy. I saw the Sikawa mammy, and I've been told the Sikawa jet. I'm part of Ginum. I found a dear. Would you ever say Coquan to be famous? And tell them, Gracia, I have a good her. My Giatum. Ye dimmer. So if your uncle, ye for Fuokuna, I found Prada, ye did it da, and so don't corner. Okay, share na ya kwatwetwe komomra si ayasemu ayanta na kan ayanta okay pani memo hamu akwaba hello pani pa otemeka hello otemeka okay technicians me mama na mesre mu amoma mo honya ha brenu ni mafa breno okay hello so me tu wonka pa bibia boko de yanko hello Ba so me tu wonka wai pani bibia boko Kristo adom bibia ko ya dasi ye pa mene pani wusu sechere na di nkomo yi de ba to ane na wadaroma na nakofi kode no ye wode yi no pa no wo fa nimpo pa ane na papa no wade sei pa to o ware mi no o di fan pade bu 6 class no ware ba ko kan ho na yire no betimi abo mu di ama me ni e pre ba ko amabia o pankro no na atia enso atia no ne boahemantim no ane wona mene na twetwe koma asem yaka ho asem pen ye ya adwen se ye bekwa akwohwe kuku no ene ekwan a ye befa so ne ka ni chimkura no aka hweniye wodi abagwe se mo akotu kuku ni nyina magalamse fo yampa enye no kure David muntu ye David pani na asem watoso mienu ne se on de wabomudua mo atu wakoho enti ensuo bi eda ho nyina no wode abomobusuafo ni dua me wogidie se na wutie dwumadie ni bi empo animguase bi ekọ se na ne kunu ofa na chi ye nyoma boni bi no wabo ba bi din se entesa eno de ato no so a eno so pan ensuo be nan ya se num eno wabo mu din ode abodua pani ekoba ne sa se mo atu ana se wamfani kurachi a ensu so aso bebo ne pacho atme ho kan ho onu ani panu na ne kura na ne ba ho ene be kan asem no because them ani papa ne wuya no ena what say o ma me ne papa kuna because oni to ma me na wale wo nko no enti ye no first process ye no na ma me ni dinu akopin say ma me ne be jatoa o ni do ye hene ho ansa na ye sako ya another poster adi ni dina re aka ho na ye no so ye ka asem no ye nya dan se forma o mu free nko ho ba be ka so ne se ma me we de wa wale da dada enti so to obodua simple me nsa sumai enti nkukuru kwa kudase enti me ase we de ye asem kitwa bi mame me de se wodi aba be tumonim se wabodua enti su nim kwa me fa so na me wona wono me so get a second kura asem no me ka no me so se me nko dun pa onu ani ba de kai e wa tan se ko so enti ma yen process de di kan ye ne kura no ya fa ni na ka ho ekopin se onu abe jatoa awo komu hine ho ansana yesa ko ya noda poster e de aka ho panisa kire wo ba dwa to asesai nka
Yampani green kaye. Na say na ni kunu ne dada. Ah munim say papa ya me say me pa what say ba. Ene be ka say ni ma me no wom tena wo. Ono ane ba. Ono ane ba ene be ka ye. Ah your friend ba no say. Enti me ni akwara asement obi. Enti no say no tin e ka say. Yanko akwara asement. Yanko investigation. Na me nti hu de nti ono wa say fetire. So wabodua said one one be no because me ba no a me baba ko di carbon dia me dia nya onu ankasa esa that was obam wetri wako oyepa FM oyepa no ko ye no and some ye ni be tena o kan say watu asase ni bi ni kun di ma no ni nya ni ba be kan ho no mo enti ma no ho no oye trofo wo se di otitie no na kasa wo so no so o be kasa ye omobo enti say ye enti we go or chamber ye mi ya ni e dey na asamba ko wo de fa ha wo de sia wo de fa wo de sia obi da wo ka kontompo ni na sem enti so obodua mi so ni nkwa ameka so enti no me mom de bia bo de e dem ade kese de ama me sa na che say wo de wo gitum say monton afuo no ya to afuo ono ane ba so ene be ka kire mo se ne maame ne twempra nti dua wabo nzuro excellent waboa ono ane ba na be ka se ne maame ye kunu ne ye na no adanse fo wo ena bia na dinkwa honum nya nipa ma rufu be ka se maame no aware wo enti se ebe ya ye fo wo investigation enti so obodua ono ane dua ne benya no na so ke se nya kwala bi ye bi ehun na me ana se chiri wade ni kunu no eyade no ojan ho ko wade ana wo twempna kle ho me wono ane ba na be kan ye so ma ne ma me wono ane ba na na kuya na be kan ye eje se duabon wo abon de wo de wunsuro duabon enye obi a odi fo de wu na e fa to me te ka sabi o ha no te ka sabi ya na dua e be sia o so person obusa wasem wo fa yire person obusa wasem ba ko menene tip atam na maka no me de mawie me ni wonu me pena no atam kra tie yo me se ni wuni asem mpe wonu atie o mu afra me me tie aya wo ile na me kofi aware me na agya bonkwa na so nya mfa koko wo ba ka kira me no papa no se ye de me no kofi awaje to mu ko ja me wa ka kira bo se busuafo me de na firimachi akodi ko tienti no wo ko ja me ma abusuan. Okay. Ya Samu. Komuna Samu. For sure. Asemu tiawa. Na me show. Na me ye we ka ko no tum. Ye nim kwan ya ye be fa so. For sure me hwe sa de Asemu we ya de da ho. Meje me nipi. Ana twema me ntwen ena ma betwani sebe ne kra boy. Ma me mu se wasam kakra ana ma me kasam cho kakra. O ba nam se no di nkomo. Esa asemi ana da no. Yet you know station for in yet Asem. I think that Dan Crano Mishabi so they acquire pa now a moon some day meaning to buy a busa now say and yes some na dad the mo baby cabby who was some another coyer fine may make a dear biana drabo be an wow bon it do maybe a young fan the crane juma make I say sa issue we baby batra mo ye say obani mom and the beka story no e kire wo mo say me maame ta maame papa yare no me maame antina ni ahwe okotwe mpem say no say papa hwesu ni ansay ana na no da me ni obi ana odi akohwe so se antisa na se obi kura no dai kura na papa na dai wa nyaaw enti se papa ne no daya abusuano ana papa na nya wunti no na wo besa ho because eyan guase kese ofidie so edi wodi tuapo ensa ho se wo bi enya bi da ana wo de wogitum se wafa papa na chende asante kasa because wafa papa na chanka wo modua chende asante kasa na wo ka wodi sa ho ba de pese ka nyina ne se abusuano se wa baba kura beka se mumfa me ba me nhye aye poster nim
na sabi akobo adwaman ana mo abusuan ade na mo so mo hu fa ho ihwemu ba na mo so mo ye ya mo ko ya mo so no mo de papa maami di kokko hye mo so mo yakuna sata mo de hye no wo ko so ati ase fine want to compare bi amfiri mo de hye no na mo wu ye chi no ana mo se maami baba ma maami baba abekase maami mo so ko dwatoa maami wo ba dwatoa sesen se bi ampanifo madaroma mini me krote mafa na chi ni wawu a mo maami nyakua na mo fa ncheme se me kwabo adwaman ana se mo fa ncheme na mo fa me hye kraye nim eno sa no ede ne no abusuamu ka ya wabusuamu wo a o ma decide awie wagu ye de hye ni mo ase ya wafa wagu na ni mo ase wo yale ya no wo de wo kra bo asese bo agye mframa ye nyina chini wa wo ba hye eti ye de ya awie but mo jani nyina to asa de mami akoye poster ama be ye kuna etina sa mo masam na mote ye ne de mo hu ye no mo anya hwehwemu bi animu etu de mami betra abagu na ni masese ono ne ba na kan yo se o mo ana mo ka o na tese mo kura ne asema mo kura mo nim mo nka bi ba na no mo be kasa no mami bi wode ye nkrobo se mami ba kura na be ka ye kura na mo de ye nkrobo aka se wa famo mo fachi ono ofa no hwesuni efa no na nama ya wi no ya fa se nche ede da pesa me kanya se mami du abona kwa bono waso wa de asa no se sabe so fa ni kuachi a ampa aboni dua no hudua ana se ne ba ne koka yo se mami so hwe na se ono so dua na wa bono se bi ofa ni kuachi a ono wa boni dua o de asa na ho awa kwa bi so nemom voso be ma ye media asem na da no ye nwa be ma e frani ono so twampo bi se ono de se mo ka na se bi o ka se onwe no ma bi e because makotu koko na no number 1 mami mfa ni kuachi na ne bakra na be ka ya mo so mo to ne ba no so wodi dwa to ba ya magina tum wa ye kuna papa no wa japade bi a so far so ye kuna no wa ka hu bi so tiase eti se yampa se maame no papa ni chichem mumu de ani ono no de ani ana mafre kire kwakotu a se be papa maame okoye na koko na osisi wanti gon okay se ko be hu eti ano so mo hwe oye maame de wabo no ho dua se ma fa me kuachi ipo me fa na chi a me kunu be ka chem se me ya fa ma chi ti maja no fa nkasa eti de abo no nya na dwuma meme de dwa mame wo de jawa wan we okay the nation's anchor goes the rally nyango poncha dwa boni yetu uko bible ma wo me mbajo ye belenisa nsa mbajo nye no na ade beka so adi yenti nkomo na wa kan na emu ane yankwa asomdiem eduabo no bible ka ba ko se efre duabo bi duabo hunu o se duabo eni nyina so no enyina maame dua ba ko a metumaji atum ye asase no duabo akobo bi ko so no minim no kora pe ewum ba pe ofa ni kuna chi duabo ni duabo hunu nyina sabi wanyini wa santimemu ni nkwen fa so bodua no wo bodi akokum obi fie enye duabo hunu ye kire sabi ekwen ye fa so a ye cheche ajapade mu eno mo de betu mu se ye papa na wo ye na ajapade o na wo bere ye no ebetuma ba se papa no kwa de ajapade nyina ama ho ena papa no momu yare ye wo se oba behwe no o de kwotwe mpena wo baabi edu otwe mpranti bi a papa no de ya okura na afedi wa cheche se ni obi anya bi ko ba na me ya de ama no ko no nko anyina agura me yare wo yi mama eti mpena tweaze ebetuma ba se no ntina ma papa njiche mu no ndise abusia pe no om de anu aba behye mu a mpena twanya koro no mpena twanya niwo se ya niwo ma odi adan na wo se ohunu se okunu yare nya ho nkoye sa unye de akobodi ya ni ye se me amfa bi kuna chida me ne papa na bere wo yare ne ma amfa ni chida tizimotuma twandrogu manimu ase wo manimu am obi ahunu se me yedomanfo de a na nte sa de ya ne enzu asomadi sei ene yeduabo na be ka che se ma de atum se ma fa na ji na ne omba ka ne nyantro nji duabo be na aboye no wo jitum se ofa ukura chi ampa de a ene ne awoma ne wa yifo be ka yo munjandro na sabita fracha na ya ampa so se ya wo di atum duabo de yi dia den na ukura so do na ne bere yare ya ja no okofa na ji ko boy doman eti sa wonye dia abodu ya nsa menye omugumi wo fi se panyini ni ehunu se ba panyina wa bere woni kuno na nam dia nim gwase we na beto ne so eno na meji dia bo na tum na so akokasa maye na so so mfa ukuna chidi ono so nka so mfa ni kuna chida
ono so ne wo jeje mu nyansa tama ya papa ne yale no wa ye nim so ye yire no ko fa na ji ete saa eno na wo se nte saa enti se saa na wo ka ne dia ma bo udua me magi atum na so wadi age ne o ka ye na atum sa mpa ma fa mi kuna chi dia o ko bodua ne ye dai ene ne o mo ka anya ntro nti se dua no boye de ma me kare to me bra me kwa kan chere wo ana wo mu di bem se ma fi me kuna chi enti no ne dia bona so oboso mo gu ani mu ase wo man ni nyina nim so fa ukuraji bra wo mfa ukuraji ba se sia wo kata se ma bodi ya se ma ji atuma ma fam ukuraji so mfa bi da dia o mo so fa na mo ka so afa o mo ka wo ba ka sa ta papa no ti ase de shi za ka yakoye bre no papa na ni ma papa no ma epa afa yakoye bre no enti o fo so ni ameka akosi nyina asa mesra wo so nim se wo mfa ukunachi dia eno no magu hu fi because o ma twantrato so no atini duabo ni ye na fi ehunu no kura wo betena wasase so di ye nyina ba otimi tena aka kira me se me jitu ma fa me kura tintu so mfa de ama hu sa akura no na abe se wo fa kwati kwa bi so kobodu akoku no okay edi si asem ni pi e wo udi abom nya sa we de wo de ade na ahye ne kon ukunu afa na chi ya simple edi sa wo mfa me kura cha me kunu me ne try na nyina me mfa na chi wo yale ne o mo ka o mo boa edi me ba wo gu me hu fi sei ama wiase nyina wudi a me mfa me kura chi na asma fa de sei ye du abo de okay ebe kuno na ati bi ka che se ma ji atum wo de ama fa na chi di wo so mfa wo kura chi dia edu abo we de wo de asanti nyanza na ebo akum kura no okay abadwafo akasa maame obeka wano atum wadawroma eduru ba bia ye kan nokura nche damfo me ense damfo akoro sa pepepepepe enu ti na afidie we no nokura wo de nokura ye adwuma utiti anyoma bi sukura na wo kɔ se eduabɔ no wagye atum se wafo akunachi a me magye atum me na maye enti wo no mo bɛkan no eduabɛ no abɔ wo mo no na je so de mo kan ye nokura enti se wo bɛka se magye atum enu ti so mo so ekɔfo mo kunachi a we no duabɔ we nya duabɔ papa nya adwuma me magye atum ayampa me kunu yade ye no mi jan ho kɔtra dunkwawo adanse die nyina se makɔtwe mpena ayampa ya cho se woni be me na da so de ye ni wobi mo na mo kan o ti se te sade a ma me na duabɔ na wabɔ na duabɔ ba ya efri se sade no waye na aye nim guase na obi atumi de nano aka ye wa wo ba ne kan se ye ma anya kura ni bi efri se me maame no on sem fata so ye me papa kura akɔtwe mpena de a na duabɔ ba na wo bɔ no efri sade no waye do abobonua ono na wuo se waye de duabɔ de bekuwa waboni ye sadi ono wasi abon so ayempo ebeku omo aya hwesa de ni o ben voice ma do ono sadi wasi abon wasi me de wadi atu wabo amankyere no bia na baba na so afani kunaji ndi wadi abelo ke no me nkwa mama ni mu wasi dimi bi use wa kire wi ase se wo kura na kyerese no ti no ka so wagi atum no enti no se me ma ye de a na kye wo so koye bibia wo be kuma ni mu ase de a eni ewu na maame se koba ne sade a eya paso okuru fa na chi na so wadi atum maame yi da bia o na fi me kuna chi me sa ho ba bia enya yi etita me sa ho ba bia na enya ye dia eni amani nsan o munyina amansa so adi atum za asase maame yi mo munya da na no de wo da so samansa nyina tede a o bozo we da me njord se wo mutena so ka kire se ukuna asase no o chemo mo nyina bi edi anu so amansa nyina ate ada na no de oda so di agire se odi wo ho na we ne de o se wo se odi enye ye ndi na obodua me ka ta me sa enya yo me ja se mi mata ha se en kan ne sen papa iso so be si na nation sanke ansa na wo mami di ho se ne ba no na da ode ne ba ye no da no ne ba no so defend ne mami se ne mami anye sa na busuafo no so se wo na akua wo kuro ya na beka se o mami se fata so be yekuna mami se te sa se wa ye tie mi ye wa ha wo pani mami wo pani sete sa se uja ukunu okotwe mpena na wa hyeda besa akobon koda ni eduade a na sebe kwa bi so opani bone man kan kire na meboa afi because said there was a manchiri duabo no se waye na se odi koda no behyem se omoso okofo mu kuna chidi a na kwa bi so kura no enye papa etima amehwe ho no yie aja 40 oh na wa so onye no sa se me magia tum ni kwa so obodu agi tum wonsuo na nim se maye magia tum so omuso nya bi dade a eno no ye asanti nyansa duabo
asante wo duabo bi wobetuma bombie se meka so wana ne na wutu nan a nsuo ni ngu okay na dia lock o but na dia no so nipa ne woniama bebre yamhwe ne empa dia no maame ekobal